watu wanaoitwa Gen Z kutambua kama Kenya inaweza kuwa Kenya ambayo haina ukabila, haina dini, haina rangi, haina tofauti yoyote. The people that took to the streets, watu ambao wameenda mabarabarani, hawakuangalia dini ya mwenzao, hawakuangalia kabila, hawakuangalia rangi, hawakuangalia vyama vya kisiasa, hawakuangalia tabaka za watu zinatoka wapi, hawakuangalia wanasiasa wao ni nani. Walikuja kuzungumza matakwa yao kama wa Kenya. Na sisi hatuna budi bali lazima tuwapatie hongera ya nguvu katika dhati ya moyo wetu. Nukuatakana vena vata wa wasi wa enenthi kwithukiwa na kwikithia kana maundu ala enenthi makuleana namo ni mathinikiwa ni atongoi ni kana muo uvikie kukwatikana. Sauti ya Mkenya lazima isikizwe, sivyo? Watu wametoka wakasema mswada ukataliwe. Tafadhalini vile vyombo husika, everybody that is concerned, tafadhalini jifunzeni kusikiza sauti za wananchi, kwa sababu mwisho wa kwisha nyinyi mnaoongoza, ama sisi wote uongozi wetu ni kwa mwananchi. So we are urging wale ambao watahusika, please listen to the voices of the people. Tumekubaliana mpaka hapo. Asanteni sana. Asante sana. Musongoi oni wona nyakulea kwaniwa kwake ni maofisa ma polisi kutumia vinya kuvalanya maandamano awetekana mavanite kumatetea a Kenya onthe aikulia maikavikie kumaumisya amoika kavindani kala makuitetea kuumiwa ni serikali. Na vile vile tunataka kutoa caution kwa ndugu zetu ambaye wako katika vitengo vya usalama, hususan mambo ya polisi kutumia mabavu ya kupita kiasi ama excessive force ama kutumia risasi ama nguvu nyingi kuumiza hawa vijana. Tunatoa a word of caution. Polisi, vijana hawa wakiingia barabarani, nimewasikia wao wenyewe wakisema hata nyinyi tunawatetea. So we are reminding you, tafadhali, manufaa yale ambao wanayataka yakija itakuja kwa Wakenya wote, polisi included. So tafadhali polisi, muache kutumia nguvu za mabavu. Uoka kavindani kala makwatiania na ayumbe kumelembetania kiswani vala maumania vanene uneni wa munini wa President Rigathi Gachagua wako mukonia director wa NIS Nurdin Haji na ikuna wanangi kwa mali kavindani kama maandamano mawetekana uneni wake ni kuonania kana nukuvuthia mbai imwe. Sisi tunataka kusema kwamba lawama iliyoelekezwa Nurdin Haji si ya ukweli, na kwamba hiyo ilikuwa ni urongo mtupu na kuweza kujaribu kupata sababu aidha ya unyonge wake yeye mwenyewe ama kuweza kumtaja Nurdin kwa sababu anatoka katika kabila ama jamii ya watu wachache. Tunaona amemtaja Nurdin kwa sababu yeye Nurdin anatoka katika jamii ambao ni wachache ndani ya taifa letu la Kenya kwa sababu zake. Na sababu zake ni kwamba katika hiyo nafasi pengine amelenga kwamba anaweza kuweka mtu wake. Ngilivotea vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ni kwa kusiwa ithoko cha thini cha kumumasya muka wa ula wa muyumbe wa Kibwezi Murutia Kalembe Ndile ulona MCA Molote ni chama cha maendeleo chapchap mbungeni ya Makueni Magdalene Kalembe ila siende ya ndwani ya Mboinzau Kibwezi kaunti ya Makueni duthi isi okeletina wa MCA Molote mbungeni ya Makueni Albanas Wambua kana MCA kana na amuma amuika kuleana na wendekethio wa muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse wa governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kunena mbe wa Assistant County Commissioner wa Makendo John Mutai walamu ikanisi wa neto wokela kati wo na ala Makwete Mbau Mwengi Mutuse na nduthi siokela
balamwe maene nthi matia chathiki na kwinuka ula unai gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana na gavana Mutula Kilonzo malasimika kumya uneni wote wambua kavinda ka kutheiwa kwa mwi wake bala maumania nduthi isu cia kusi wa maiweta ota uvathukanu na mutuo wa siasa ila sithitwe yukonwa kaunti ya Makueni bala tongoi makanisa wa Katoliki la mei tongwe siamboya isu mei makanisa ateti maikate uteti mathikoni asu. Powe pone nyandu abudala me kunena tuneni onde tombutho nando kayetende dosia kwete tension ne kuya uma bana ke umo chandu ao ande ne ina moteo ande do cha mobe iwo wangu enasio ila tokie kuthika Kalembe kwa ikusio yanatiwa nyingi na Kalembe onduzio kiwaweta kwa hiyo tension na yuwa zaidi ya tension mbinge na niweta au nikenda mwokela tunenenesa andu ndi maneni isi mbingi mathiko ni Kalembe mala sia na isi Kalembe tukasika na kwa ngumi ya milioni ngweka lakini nyambe leo anesiogwa sindu imwe sia neni wewa itaayikwa nye naiwa umowa mawakile ingi Kalembe wandile na ina mutete iye makwani amwe ila majambi abingiwe inya na ukio umebingwa kwesila koti ya Masako na athuku mimake makwa tu athuku mia kumilana anoni matete ya ono munthi ni kanzu ya Masako ibinda yu kondo wau ninde sikana Kalenga mu manthi aina igeka kwe kundu nakite na nusikata kite na andu aingi agando na ukulia kiende ke kwa tumia Profesa Kivutha Kibwana keka no wita mundu ondo lo kwiwa to taite Kalembe kana we nondo na family ndo chama si atiwa sitioka ukega ndo situmekaliwa ngi ngaba nipo speaker na tongo yake mama kuweni maka tutamisiapu tukatia tu aminela na mo kila cha Kalembe chana ikanengwe na matiende ya nambe. Kungi ni kana nzama ya mbunge nene ya maundu maki woni ya weta waki wa mulati wa silanga munene wa dhake o yuni muviku kilungu cha miongo kenda yulua yana kimanza cha bilioni hinya ndono inya ibadhetwe mbajetini ya mwaka o ni kana kumini ya udhukumi wa face ya mbe ya kutwikania kigusilanga ni usu mwanakibila wa nzama Kagogo Bowen na muyumbe wa mwingia yulu Engineer Paul Nzengo ni maweta ingi banjetini yukite vakende ka bilioni 3 sia kuungamia udhukumi wa face ya keli ya waki wa silanga usu Benjamin Mwaka nukuelesea. Kagogo Bowen na ulandu wa mwane kivila nthinu wa zama ya kiwu unithia wa miunda udhui woka ngani undumwena masilangani manene mbungeni akati nuweta kwenana na mauvu alama ikivite itino wa kuidhu wa matambukite tanzama iya mbunga ukunikila udhukumi silangani wa dhwake udhukumi oyu vikite kilungu cha miongo kenda yulua yana wangi kuthela na serikali ni vathite silingi bilioni 4.4 sia kuminia udhukumi unthi no mwaka ukite wa serikali. Dhwake is almost 90% complete in terms of the main dam, and it has faced some financial challenges, but now we try to allocate some more money. Like this financial year 2024-25, we have allocated almost 4.4 billion towards completion of phase 1 of Dhwake, which is the main dam. Ateo udhukumi wa dhalawia ulokwatia wa kutheshe kiuki no kana kutumika mesiene kusovya mivangilio ya unithio wa miunda pamwena kunaikisya NND withwa wo nde uyenda ininiva budget ya silingi bilioni 3. After building the dam, the water has not reached the people, so we still some additional, say around 2.5 to 3 billion for the water treatment plan, and more additional also for the pipeline that's going to phase 2, and then thereafter now going to phase 3, which is irrigation and hydro. But the most important thing is to complete the dam, and then the water treatment plan
to distribute water. Paul Nzengu ni muyumbe wa mwingia yulu na ni memba zamani ya maundu makeu na nwaweta hute na udhukumi silangani wa thwake nusukumete silikali engu novyo viki vieneende na udhukumi silangani ungemwe wa Grand Force kuya Kitui na kaunti ni mutu ya Tharaka nokana kuikithio na silo vya sia udhukumi silangani o sina kwama ukamba munoni tuonyo nene ya Grand Force Dam ila ambapo katika program ile ya president ikwetwa PPP na yu katika stage ile bikite ni namanyika ni mana kwata ni na contractor kana partner with the omituki ntonya ku roll out project izu with the naone ambia ni kwando wakuteithia akamba athaka na Kenya langi aeli ni maiya vanene kwa budget ya maundu maki huku ithwa yende na kuthea kuisianiwa na undu kuna ile serikali ni mbetu ona kutuika ndenima ndino ni undu kiu gitona kueta muisyo kwa NND hela kwa uambua nene. Apart from say the bigger infrastructures or ministries like roads and even agriculture and health, water still requires close to almost 1.5 trillion to pay pending bills and to complete stalled projects. Nitukuwa na budget ya kiwi endete ithete bandu wa kwambata tondo na weti nane myaka ile mithelu tunethe na budget yuke tobika bilioni miongo nyanya aitu enene bilioni miongo thanzatu ko wona kapena thina wa ku fund kiwu na mwana weta yuko nethe na floods kundu kwingine kukwenda dikes ni kukwenda visindu cia flood control ni kwenda kwa dams ni kana ngwenge yewa with the kiwuke the ana damage lakini thiwe nayo lakini batembeza kuketha na challenge vilingo wa mauvo kumava kauntini ya Ilovi nita Benjamin na mwaka musi umwe kuma hutuini wa mongoa waita mwingia katika kauntini ya Kitui nimeka ila tongo hivyo mwanando mango ya ulau mamatethesie kuivathie wa hospitali wambe wa milioni 3 ile atiwe ni mwendwa wo ulaona itia wa hospitali ni umwe musini wa Ilovi be wakotiwa ni thayo na yumwe wake ukwamite nyumbani ya kusovya miyaku ya Kenyatta kumanwa na thie o kiku chake kinagumanie na kuvya ni mwaki ena kana kake kaka ukenge na kala onako kana atiwe ni thayo katavikitwe hospitali ni munene wa Kenyatta kumanwa na kubeba nzebe ina sioki balama weta isililwa alame kisie mwaki nyumbani isu arotia makomete imasiiro kiseni cha polisi ukunikili uende yete Onesmus Chalo alivoti Peter Musyoki ni mutumia wina mesili akawita etina wakutiwa ni muka wake na kana kake kokuwa chuma kimwe lamana akitakiwa ni mbanga ya kubya ni mwaki nyumba kuwa makomete masani mamuthenya ila batanai na andu musi kwa na andu mamusio meiweta kana haeli mana komete masani mamuthenya mathomwete balama wetete wa nyumba isu ina ikisu mwaki na mapingi wananza balama na viye muno matuko kenda mwe wa kana ne mundani baba kubina bakwa ngo wakwa na nebu ne wiembu na nazemba ni sisi chao cheke kanguka neve siana chake siabika na seumalu cha nyake akomere banza na nazise neve kubya wabya na twuambu twetandu bwabite muno na kana ikabite muno ila maoki andu ingi wethi mengi ba nundu woko watabiti andu banze yani kana bembanga yethi wa bamusi kwena na andu mamusi wa mutotia miweta kana alama na atwese kiko kyo manete ile andu maumalo kama na atwese kiko kyo bala aile manovo isu maviete muno na kusembo hospitali ni wa mwingi level 4 balama na adhamiso hospitali ni wa Kenyatta kuya Ilovi kuma na maumese maingi alama na akwatete mayesa kuovoswa bala kana kokuwa chuma kimwe kalaka na komete nyumbani isu na nyinya wako mavijwa Kenyatta kana atiwe ni thayo kuma na eto yingi kana sio kila na bebete kutungwa musino kana kuthikwa bala nyinya wake na akiona athamizo hospitali rumwe ku Ilovi na andikwa kukoma aende na kukwata uiti atiwa ni thayo na kutia mbelo ya kimanda cha shilingi milioni 3.4 ila sia ile kuivwa no kana manengwa mwi wa mundu wa makathiki nyina kwa twi mathina makwa andu makwa mabibije kibeti na kana na gila nethi mabibije nina cia twa na matwa hospitali na matwa mwingi sibitali makoma na ndikiwa ni kwa mutunga ngoze thimo na thina osa naite lakini atuika ntete kiapo nethe ndagitali ni ngomu ciandu Kenyatta ne ndie Kenyatta
kamanya kala na thitu gukwa kamana ka kwa keti wabu na nae kanona kubu ngalini na jeni manzi hospitali ingi ile kuoneka kamanya ina manzi hospitali ito wa Popular libo na indie na twa mugetiuzu akwa na nende ya no mugitia na atawa mbilu nene muno na choka muchina tachindila chakwa nena chio na ukanekia netheo ne mbilu ndivikia kuvikanutsu itina wa mutotia kwetu ni thayo nthini wa hospitali usu mwe wake nuna athamiswe nyumbani ya kusuwe miaku ya Kenyatta kana KU kwi lovi walihokomete na wende na kutalilwa mbilu ya ngili umwe kila muthenya besila siende na kuongeleka na yumu si uwi kuli andu mango yologo mana atongoi malikilele na kumatelese kwiva mbilu isu na kana kukwata mwe wa mwandwa wo na kuuthumusya na kuma bundi netie netanie netandu ala menjulukite menzangie manzangia na atwao nende ugitia mwetiuzu akwa na wethe ona tuivikie ila mbesa yinye nenda kwitio tethio ula ndonyo tethwa ngakilia mbesa izu milioni 3 na 800 na mbesa ingi chiwiulu izu yongona ndonya kwithia nganengo tethio zu kwa kila mundu ina ngoyo lau andethia nyene iwa moyo mwingi muno musio weweta kana kila kindu chombe nthini wa musio ni kiungamite na kuthose kila mena chono kana kwiba bilu isu na yuva ikindu kingi mavikiana kuthose wala makwena matethewe kiretiki ketwa na ketwa ye mozari KU na kwa muthenya umwe ni beba wangili na nguthi umwana ngana 500 ngamone kulia kwa andu ma ndongo ichonze kwa ngoyo leu wa lau mendetheje moze na county ule bikiwa nundu zuithie ni wandethe jani bembilu no ni kabawithie no nzumu cia akili zu yakwa nuni we yano ikuma taliki kenda nyendi koma silelwa alama na atwese kiko cha kuicha mwaki nthini wa nyumba isu na kuvivya asu ele ni masietwa kisaseni cha polisi bala mende na kutethesia nthini wa kwiko kunekeli na ithu tandu mamuti bai tutatie kwikia mogu tunate mali la tuneki na yonthe kuni kula ja kwa alame na ngoyo lau kwanda ya chenyu mututetheche kana withi mwatu bya mbilu la igula tibitali itu enuke muitu tuke tuthike nina muthaitha muno memba itu twina thina mwingi piu ono mwene ona akena thina ithu tutinda ba kila muthenya mbaitu nundu wa mbilu thini tegiche moko ni wate kila kindu kionthe tware no kitheka kilo tu kitieli yuno ndatakitheka nundu wa kwana gwiba Delivote bingwa Movomo Tongoi TV kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo mubea Onesmus na indi usini musi wina bata uyenda utethewa kwibathie wa mbe wa milioni 3 ndono inya na indi mekulia ndo mango ya ulau ondo mwana atongoi mamatetheese twambothi mwavanini itusiokethetie na mauvombe ange kathivasa na udhocha ndini wa kilungu cha Thambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti ona tho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na etha uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wonie kuyanza ni mausu wesia ni we atikope
should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Mukambani wezi uimani udhui na kwa uondo ili iteko batethia uima waku. Rafiki Herbal Clinic ngua Herbal Dr. Mwithia nezo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa cikiwe ukunikili wa ki-science kuikithia ni cia ubosia na ciena uthu mwini waku nezo itama ukivathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, kwalone malenyu na arthritis, kwambatoni thakame, kulea kusia, kukosa vina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Dr. Mwithia ewe mwene wakwambililia matuko miongolena na mwi wa thanthatutu ikabati kwa kanondu kuthengeane na ATM ya Equity. Wakeli matuko miongolena tano tui mulolongo kuthengeane na 3Ds Hotel kwa flyover ya Yellow. Wakatatu matuko miongolena thanthatutu ima 2 stage kuthengeane na Kenatwa Booking Office. Wakana matuko miongolena muonza tuikitui Molimol Golobambe Ubisi namba 54. Wakatano matuko miongolena nyanya tui Masaku Complex Inn kuthengeane na Rafi Supermarket. Na wathanthatu matuko miongolena kenda tui Mutomo kwa Francis Sianda Mutha Online Stage itina wa Frajan Supermarket kwa mavombe ange tuthokema ubisi ni maito kana tukunesi mugusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udhocha ingi tuendeye na kumanithia nikana kuolanga utalo wa aitu maskulu kuitagwa ila kwa oyu vikite kilungu che 11 yoluwa yana ba kaunti na Masako nonginya hene yanda kolokanyo na tongo ikukwatia ni abamwe kithitoni cha 16 isi kuitagwa kwa aitu maukomo nini isione siandwane oni kwena na maofisa kumangwata nioni imwe ite ya kiserikali ya kuletea mabata maitu ya Forum for African Women and Educationalists kana fawi hivindani la makomana na ene ya nakolokanyo kumava kaunti na Masako mamanithia yoluwa kuletea kana kakelitu. Daniel Mwangala nukuelezea. Saa kumangwani nenete ya kiserikali ya kutetea kana kakelitu vandhi ya Kenya fawe matongo iwe ni Harrison Ochola ni maeleza kana ni kana kuolanga siku siasiana sia etu na sia ukumu nini kuitava vena vata wa ANC anda kivadhukani na tongo serikali nenene la kaunti kukwati ene vamwana kuolanga siku isu sia etu kuitava undu talosu nuende na kuambata kwa kidungu kinene wasiani wana miaka mivituku. By going by the data, it is very clear that the Kenya rate of teenage pregnancy stand at 15%. Otherwise, when you come back to Machakos County, it is at 11%. So when you look at that balance, you realize that teenage pregnancy issues is still high in this county. So we cannot sit down and assume. We must come out and we must do something. Because when you compare 15 with 11, it is a very small gap.
meaning these girls are outside there. Wamepata mimba, wako huko nje. So as FAWE Kenya, we are really working with these boys so that they help us promote the girls' education. And under this Imarisha Msichana project that is being implemented in 20 counties across the country, are aiming at significantly reducing the incidences of teenage pregnancy. You remember what happened during COVID-19. A lot of teenage pregnancy cases were reported in the country. So as Imarisha Msichana, we sensitize the community on issues to do with the, on how they can take care of our girls, how they can ensure that our girls are prevented from getting pregnancy, on how to avoid issues like GBV and other retrogressive cultural practices. Nake Principal Chief nanena ivindani ya masomo asuni waelezekana nimekwikia mbini alame okwana nasie kwa isu wetakana asiai machief ondumwe na alimu nimethi tumeikono muno nasie kwa isu sia kuitavya nangi kuvithilila sie kwa isu asia kana mosei onamwe ni makwati yotumia asiana isu aya kwa manwa na kibeti nundo wakana kau kwanze mwe kanengi aya ti wakana kauni ko kutwikithia kibeti mosei ndia kwazo ya atu akuma umundi ulati ukwatu ni chopo na ndoma na ti chopo kinini miaka kwambia 50 na ni waikuthelela jela nundo wawe awakumuthuku kona ai mwana mwetu akuni kibeti jako kiukwa gekamba ti mindo kiumo na ndiazi anomego twa matunda methi metele tunda yigwe ni sianda kivathukanio ala mavika mamwethisioni ama kusuvia kana ka kelitu ala matoyova musieni wa Masaku ni taile usuvia na kutetea kana kaka na ndiasio kuyana kema ituma boda boda mundu utwanie kana watwanie kala kibeti imasia mo kama atani sia metha mena lazima ya utii wa ciana ane kama ituma boda boda mama nekana akuna kana ba haki onemwe ikuruhusu mundu ume kosa mwana wa mwitu withio wa miaka 18 ekalania nake nundu ni laisi kutatwa ona kutwa kana kaukibeti na kuisa ubikia ona kuke Kievu. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumba kauntini ya Masaku. Nimubia Daniel Mwonkela nundu wa mauvoasu na indi ni ukanyo kwa ala memutuosu tondo kivusu aweta wakwenda kutua matunda memethi na indi ntisoma otomani umwe kwisila kwa ili tukenda imwe 5 nionda mundu kwasia Mutula Kilonzo Junior tiwa kuyananua na Assistant County Commissioner kwa umwengi anenge Governor Ndaiya na asia eta wa Chalo kuma Makongo Kivani muvya nundu wa uoni waku na indi nutungia muvya nundu wa kwitho watambania na itu ndini wa vilingi wa mauvo ondo mwena ala matethesia kumbania mauvoa ni matungia muvyanya nitwa Robert Mutukuna ke Sharon Ndinda atwalila mauvoa kwanzia ya mekonduka dhiba sani wakatano manyanga kilituka makuweni ni ukite na kadiji mwene ndini wa ni chali lembana idhiwa na weekend ya kwaila tiwanesa.